Okay guys, ngwaye ikaze kuri channel yanjye yatutegeke. Nizere ko umeze neza wo gukurikirana aka kanya kuri channel yacu. Nkuko bisanzwe rero ni channel igenda utugezaho uburyo twakora amafaranga online nta gishoro twashoye. Nkuko kwibona nakanze kuri link urasanga muri comment ya mbere kugira ngo uyungukire aha ngaha. Niba muntu ufite Telegram aga platform keza wakora. Kugira ngo urabona yuko hano hejuru ni ka Google Group niko yitwa. Akangaka kari gutanga amafaranga y'ubuntu. Niyo mpamvu nkakuzaniye ngo nawe ukajoyininge hanyuma uze kugakora. Link urayisanga aho ngaho muri comment ya mbere. Niho urasanga link yo kwiyandikisha. Nkuko bisanzwe rero aya ni amategeko n'amabwiriza bakubwira ati ngo how what can this bot do. Nkuko bisanzwe ku bantu bizeye bari kutubwira ngo bot ikora gute cyangwa se wayikoresha ute. Ngo babona yuko ngo ni Google new upgrade announcement. Ahangaha ni Google ibiri ko updatinga announcement cyangwa se nk'amatangazo yayo. Iyo ugasoma ibi byose nibyo igenda ikora. Ngaba tubwira ngo no extra fee through free withdraw. Ubwo ati ngo no extra fee ntayo gukata bagukata, ni free withdraw. Free withdraw kaya kubwira ngo officially launch free withdraw financiality. Iyi ni opportunity nziza kandi wakora. Noneho wowe ukimara kuza tutaje muri byinshi ahita wikande hano kuri start. Murabukana kuri start. Ikintu ubu usabwa wowe gusa ni ukujoyininga izi mbuga zabo nizo ugomba kujoyininga gusa, nta kindi kintu ujoyininze hanyuma ukaza ugakanda hano kuri free. Ntago wakanda free utajoyininze imbuga zabo ngo bikonde. Ngira ngo urabona ariko ko nkanze kuri free sambwa ngo you need to join our community collaborator channel. Ubwo ndaza hano kuri chat hanyuma njoyininge iyi group yabo. Nongeye njana kuri community nabwo njoyininge. Nongeye njana kuri diary news nabwo yijoyininge. Ngira ngo urabona yuko ahantu ni usanga amaniyu yabo. Ngira ngo urabona yuko amafaranga muri ariko bikugwamo ngira ngo nk'ubu yabikuye muri $900 by'idolari. Muza hano kuri payout ahangaha haca message z'abantu bamaze kubikura. Ngo uyu nguyu yakuye $10 10 white address ni payment ifata isaha imwe n'amasaha 12 kugira ngo amafaranga akugereho. Nabwo urayijoyininga nurangiza uze na hano kuri ko operator nabwo uzijoyininge wongo garuke nanga uko ari channel 6 zose uza downloadinga hanyuma ugakanda hano kuri free USDT. Numara ukanda hano kuri free USDT ngira ngo urabona aka kantu batuzaniye hano hasi. Ngira ngo urimo urakabona neza cyane. Ngira ngo urabona neza ko igiye kureba ufiteho na ahangaha kuri total asset. Urabona yuko kora kare bwo dufunguye cyane dufiteho ni 0 USDT. Iyo ugiye kubikura rero utukanda hano kuri withdraw kaza gakanda hano kuri processed withdraw. Bakakubwira yuko kaza gakanda kuri asset withdraw. Bakahita bakubwira yuko minimum yo kubikuzamo na $10. Noneho kugira ngo ubikorere amafaranga uza hano kuri invite user. Wamara ukanda no kuri invite user ngira ngo urabona yuko muri fere umwe uri buze gushyiramo urahabwa 0.5 bya USDT. Hanyuma link uramuhereza ni ngiyi akayikopiya. Ubwo nibwo buryo uri gukoreramo amafaranga aha ngaha. Harimo n'izindi update nyinshi ugenda ubona kwa zira group twagiye kujoyininga. Nuza ugakanda hano kuri kora aka kantu kariho akantu k'akabaza hano hepfo. Ni uburyo iyi bot wagira ikibazo ukabandikira. Bari bubwira ati mbese reba nk'aha ngaha ngo how to do Google Group work. Bakubwira ati mbese iyi ikora gute. Ibi ni ibibazo ugomba kuba ufite ngo how to withdraw nabwo wakiga gute babikura. Ngo we can set my address gute nashamo ama address yanjye gute nabikura muri balance. Ni gute nakihutisha gukorera menshi
contact support. Ahangaha kuri contact support urabandikira iyo uramutse ufite ikibazo. Ahangaha bahita bagusubiza mugacatinga. Ahangaha uhita wandikamo ikibazo ufite hanyuma mugacatinga. Nubwo buryo bwo gukora amafaranga. Ahangaha uraza hano kuri top bifite hanyuma utumire. Numara gutumira ukageza $10 urahapya urahita uyabikura ako kanya.